na furaha kila mahali pote akicheza. Ya kwanza soka nimeshukuru mama kwa neno ya leo. Ikigambo cy'urwaliro Mama ageze n'agamba mami alikuwa kushukuru amakoma amasamana osoka n'olowooza manja fikiria kwanza yale era kubalowooza lakini nze nyinza okulowooza ekintu n'ekikyusa n'ekiza mu mambo eri n'ekizeeri agamba kino kyegenda okwogera naye mbasesaati lakini niwachekeshe na mugani mukama abamukama akikyusa n'otuuka wabekakomye fika hapa neno yote nebaza nnyo omukama okuntuusa mu kifo kino. Nilikuwa mgonjwa sana she was very sick. Nga mama wange lwe yawulira mbu Grace mulwadde, mama mzazi aliposikia kwamba anagonjwa, yasooka okukola yaliyofanya ya kwanza yanoonya abeewa tata wange, akatafuta jamii ya baba yake, n'abagamba basime entaana, akawaambia wachimbe kaburi, bagenda leeta omulambo, ataenda leta maiti. naye leero aliyesema wachimbe kaburi anasema wewe mtoto ni mchawi bagamba mugende mugambo mulogo anasinga owe, anasema wewe ndiye mwozi wako anashinda mwozi wako owange yokoma Katonda mwozi wake ndio Mungu amempatia maisha. abasinga temusobola kumanya kyenjogerako, wengi hamjui lile linaloliongelea. mwandabanga naye ng'akyasimayiringanga bulijjo nga mulowooza Aliniona nikiwa na furaha sawa kawaida, naye nga nali ngeze. lakini alikuwa ameenda. Papa Paulo kyakubanja, Papa Paulo yakubiranga amasimu buli lunaku, nga nze manya esimu ya Papa Paulo ejja kujja saawa zino. Yeye alikuwa anajua Era nga bwe njiwulira akisikia ansanyuka ng'angamba kale anasikia furaha, anasema ngali amekumbuka. naye yasembala n'asuubiza okuva bwe nagenda mu ddwaliro ng'amba nzija Kwa mwisho alimwahidi paka kati tanatuuka era nina okuddayo mpaka leo hajafika kwa hospitali. Oyo nashukuru. Mumanyi, there's what we call physical support, kuna msaada ya kimwili, emotional support, kuna hiyo ya emotion ama ya kimafikara and spiritual support. na ya kiroho. Spiritual support I get it from my parents. Alikuwa na msaada ya kiroho, mama alikuwa sutenance And Mungu the karibu servants of God. na watumishi wa Mungu. You've prayed for me. Mliniombea, You've shown me the love. kanioneshea upendo. But when that is away, Hiyo ikipita when that is away and I am alone, na akibaki yeye peke, I have emotional and physical support anabakia akiwa na mafikara na from pia people like people in this watu waliokuwa expect. karibu naye, watu sawa Waliojano kujano Shadraka yuli ino Dani bana Moise Gashome be bantu abatuula wamu nange wale walikuwa kikaa na mimi, bambuza kati Grace obirungi wakamuuliza uko je Grace? mulaba Shadraka oli ayinza n'okumbuza kati muleetera fruits ki? Shadraka atamuuliza niletee matunda gani ama tufanyie nini? Omulala gwe kyotasobola Wewe mwingine naye bano baganda bange ndugu zangu they go out of their way walikuwa wanajitahidi to make me feel comfortable. wamfurahishe Naye kwe n'ondaba nabo nekikuyisa bubi naye nze nzize leero bagamba bano baganda wange paka nekirala nebaza nnyo mutumishi Filemoni yali sheya wange nnyo naye munange Mukama namututwalako
Mama Esther yanzala. Ule alizaa. Yanzala. Alinizaa kabisa. Kunzala na bana bene baberaga baganda. Na watoto wake wakawa ndugu zangu. Bamberedeo. Wamekuwa pamoja nami. Wamempenda. Na wanamfanyia kama dada. Nashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo jamii. Sobora kwera byane Maria yazija jaba. Maria ambaye yakwata abalala inakwata abatasoboke kwata. Mukama abapero kisa. Wote kwa kunisaidia Mungu. Nawe nabagambye nabadenkuramizo kujokwebaza yoda bigezi. Nikisema mwambie nitakuja kukushukuru lakini mambo yote